Tron. I know you didn't go position. Untime nya ade anko kase obetima ye. Mo ba mo se mo ba mo best stop galamsey. Se si galamsey na mo nyina mo NDC fo na mo ye ne kese. What kind of unkwasi amamu is this? Your mama uni twasere uni twabasere kose boja. NDC fo am support Jimmy Semwe. Said your mama ntena se na nipa nkum ne yonko nipa no. Mo nyina mo ye moa mo ye stupid people. Anyway, the biggest clash of all time, the clash of the Titans. Kevin Comedy Taylor versus Pino Jonas. Pino Jonas any abrecha crowd nebuo fu efa asemo a soldiers for no call boko omgo kan ho no. Pino Jonas say ensiri ni trim wa beke kanadwa che soldiers for no asa di mahama temake kanadwa mahama asa fire NDC for nyina. Pino Jonas tell say eku for aban or ye better than John Mahama. Emu no Kevin Taylor ezo abemu send a warning and a threat to Pino Jonas. I penya block media. Mess was any demo. Over like video adama, over subscribe to the channel, click the notification icon for latest updates. Na be chere wa adwen dia mama e wo comment section. Mess was over so. Na she video more for so enya bi ahwe. ATM free Pino Jonas there. We are mama Kevin Taylor so aside. Over here about consent 7 day. I will give you update back to back. Emma recently they killed one military officer. Omu kumuso ya ni baako. Emma says ikoye no ani be ye nyan. Enti ya suma soldiers for ekoboko said Monko ensure peace. What I say, Emma say for no call no. There be a kumu so ye ni baako ekro na ye kumu bauza na ye kumu so ni baako mu no. E ho no mu call ye. After burning the rubbish here, I look at the dead people there. After burning the rubbish here, they moved here. So this is where he was shot. He was shot here. Now the people fired. They fired from here. Wait, stop there. So I think he shouted. I'm a soldier. So before they shot him, he saw the people. He saw the people. He shouted, I'm a soldier. So the people heard. The family had a fire. Oh, this is yes, sir. So this is just where it is. So by the time the people will come out, they are gone.
Hurry up, man. Emma mukoya inspection. Eko hwe kuro no mu ene ade na enu achi no ene hu ne se omu panyina no do omanimo. The chief of the army staff, Major General Lawrence Gbatonu, ena omu ye press conference. Eho na odi tumu se Bakufo mabru ne de. So obi a mistake tradition any bi mu dia ene omu ye be fire mu nyina off. I want to assure the people of Boku and the entire nation that the Ghana Armed Forces is committed to its responsibility of protecting lives and properties. We will not relent in our efforts to create an environment conducive to peace and security. Let me, however, serve a word of caution to all, especially those fomenting the trouble in Boku, that their days are getting numbered. Any attack on innocent civilians or any military personnel will be considered as an act of extremism and will be met with the deliberate full strength and resolve of our forces. There will be no safe haven for those who choose the path of violence. We will pursue every individual involved and justice will be served. We will urge the youth, lay down your arms and return to the path of peace. Your future does not lie in bloodshed, but in building, learning, and growing your country. Sasimena okanye no. Tunyonya ekyere se eyenkwase akasa. Adentina Bokufo atimaku soja ni. Na mosu monko to mo so mosu de won kekene ko say the IGP yohunu everyday won kekene ko ya ye boni to odwane ye no. Sebinance mosu bese mo ye na tunyonya enkase mo no. Edejunas ekyere se ado ne ye say Mahama ni soldiers for no na aka bom ama Bokuso no edi nkwase asentini Mahama. Edejunas afire Mahama ne soldiers for no papa. Ye. Ti said the NDC fu ba ya mo so start Jimmy eno an de ombe wi opposition. Enti wo ba na wo power ne e kanyansa kire wa no afanyansa no memetie yi de ade enye no meka kire wo say ade na wo ye na nye. So ati ase ti say ai Ghana nyina ye te ho. Jomama kwase yampanyini etimi use power. Semi kutu chief justice. But Boku ni tani aboa ina hu fin ono no te Boku akum nipa nam ho. Ase aku police ni enam ho. Ontimi use power me enkoche Boku ni no. Enti se wagimi se ya next time when enkoto abama kwase yampanyini sa. So enti mujimi no na ama ayema mulusu election no. Mujimi no enti tani aboa no nam Boko no. Ye ntimi nkoche no ya mana kum nipa na mo free. Enno armed forces for mo nimse yohunu aboa no abe pa kurom ho afo achew so be mo adwuma ama maba be ye omo ho adwuma na Ghana military soldier for enkwasiafo soldier ni emma ma talk na mo nso maba mo mema speech say engofo ya de omo agina hai omo ne ku police for Boko enti yakochi omo mu nie na armed forces panyini kwasiam panyini ko jimi Ghana soldier for Ghana military nkwasiafo jimi for monso mudi yohono jimi for na chi ebe ma won ya bra kwasia jomama na jimi a mo ambetimi akoboko jomama ne so ya boy kwasia wo jimi a omu amu de mpebetimi akoboko no makọ buru kromofo nyina agito bi afi obi ansem na machi nipa bonefo na omuku police fo no na machi omu de omaba be abere abegina court anam de omakogu prison anam ma bo mutu aku omu na afi ma begina ho ambe ma speech say nipa na yakoku omu ana nipa yakochi omu no wa wunnim na ado kwasia ebe ba bere akokum nipa free bio no onso the same thing ebe ba ye da bi magimi na ma begina ho ye mfan Bokofo ni agro na wa obegimi oboko no obese property o ma se property na bi ko jimi enti ko na ko chi omo nya fe na wo de kwasia be ma after soja fo ni na mu ni twaase ne makomako achimifo mu soja ni panyini no wa pantan o hwene se butawate ko jimi sa na ye soja adwuma obi akum nipa kan kokunu bi na ja jimi no ugina ho ye dan jo mama ne kwasia ade enti na mo nso mu di na chi so mu jimi
obi akum nipa emra be na ga Ghana constitution say nipa na wakum nipa ne ma ne wone emra wo constitution nim say de wakum nipa ne yekokoche no ana say yekokoku ni bi Jimmy Toyomo ko mware ko mwa ko Jimmy entimu Jimmy say na say atam no so ne dem ko opposition nyame na okobom paye say nyame fa omra bi wo ya boa power no wo ho fa power ne ya adwuma a wo so Jimmy on kwasiade power ni kura fa power ni ye adwuma wosi wagimi enti no wagimi a hwan nko fa aba enkoto aba ma criminal boko ne hufi eye kaasoa na obi akokum ni pankan forces for mo hwe ase fi nkumatu helicopter fa begu on ye be chi ni pakro eye nkran na obi akum ni pa nkam ho afiafin mabidu ho eye kumasi aboku ni tani aboa kurase boku akura we yase boku akura we yase Ghana sojafo amuguo nyina woni na mbema mafam kwasi altisi kuro no na munko shate kuro ni down na munye obi atu ofiri ni sem na munye jimi no na munchire omo se woni obi wa asase problem anani obi wa manso a woni rice obeji di pankwa na Ghana no you are the ones who protect lives enti di ode ni mrabehye ni sem bekum ni yonko nipa no money ni bewu simple musima jimi odi ya mame hu se mo no kwasi abetena be kasa biu kwasi amu be kasa mu make sure say you have gotten the job done a jimi fuo asiafo ye ti o man mu dwomama kwasi ampanyini wotiwo de ade be ma nipa abu ne say we ye mampanyini a wapen so obi nkum nipa nkofiri ba so obi timi kum nipa no okofiri no ne na mo a e chese wa fail as a leader. What fairly the security of the nation? What fairly be ya? Entertaining kwasi ampanyina ne ufin wote boko no e die ntina muntime nko ho na munko nkochi omu nyina na mukogwa omu na munchi omu nyansa da bi magimigimi nkwasi afo ntimu yese na mko opposition e hwan na de mko ye e mu jimi na de mko ye what you say mu jimi ne mu nkwasi a decision na de mko ye obi di bone okuma ase a ba beche no obi di wone wo nkran ba beche no but obi ti boku kwasi ampanyini bi ti boku wura mu hodi a onyimi nya de ope ye ntimi nkonkoche no na munyimi adwoma ama onye kwasi ana ade ade na wajimi se ya sa no hwan na nkofa wa ban ni serious bio wajimi se ya hwan because boku ni no Ghana hwa no te okum ni pani wi a de ba be si kuma ase ofi obekọ tamale ode bekọ wa ode bekọ borega ode bedru nkran enti adenti ne yenko ende sa group ne ketua bi no ye endi om quick before say om beti atisi atre wo man na fe sojafo ne nyina ntimi handle because police fo no ko no sa group ketua no man ntimi handle ye tutu obo IGP ne kam anki yiku no no dwane free kuro no enti sa IGP atutu abone kam om tutu ne nyina nka so maku om dadaada am forces fo jimi fo o sen kuma ku om free wi ase dadaada himfa na ogan ewo wiase a utimi tutu obo police cam nanti wiase bio himfa na wo wiase mo nche mba bi kro be na wo wiase a obi betimi attempt so oku police panyini na oda so na wiase anya dwomama aboa no nko a himfa na betimi asi anya dwomama kwase ya no nko a himfa na betimi asi himfa wo no ma pretend say ai omunim ye koso oboko no mo afiafin o ma pretend yo ti say na anu mo ye campaign mo ba ye be ma akuafo 60 million cocoa bag mo beduru ya CEO cocoa board CEO akotena o da akuafo say ai mo ntimi fasika na ma wo because akufo ado awie sika ni na akọ jimi mo nim se mo ntimi a e di ntram ko ka kire mo se mo ba mo be ma mo 60 million etika mo ko ye no unim nyansa eno mamu ayede nti wo de sister ni ntimi monye 40 ba nko kase de akufo ado de to ye na ehwa ne beda because si a mo ba ye no o ma wie sika no de ko Jimmy Toyomo ye mu o mansa wo ye sa obi anim se on ka no kre enti maba no na nkama ye den matum kakra bi ma kire o mo se afi ni maba mo tutu no ma enti nyame ya adoma bi kokoko no broni ni be fa ne be 80 million 100 million na aban no asisi akuani na ma ne 30 million enti mo nim sa anti na mo se mo ba mbema ne mo be mo 60 million enti maba no nya afi na mo se ba be dada mo se mo ntimi nya ho hwe koko board CEO kwasi ampanyi ni wo fi ate Jimmy
asema wo ka no sa no ma we ya na de mu ko position no tron no eno ya de mu ko position untime nya ade anko ka se obetima ye mo ba mo se mo ba mo be stop galamsey se si a galamsey na mo nyina mo NDC fo na mo ye ne kese mo NDC fo na mo de mo ho agima mo ye galamsey ne kese enti saa no next time no abato ni duru ahwan na emeka nkire Ghana fo se ye nto abama mo bare mo ba ye no ena mo make sure say ma stop galamsey no ena ma chi obia ena afi no Ghana no excavator bia into galamsey wo ho a eno no obia betimi adi mo ho adanse ye dabi magimi mo ho afiafin enkwasiafo mo nya adwuma ni ye so anti eno ma sei ena ma mo ko position no akofo ade no mo downfall yi levy a mo di wia Ghana fo ene no ma omo ya Ghana fo mpa ye complain amuti omo fio bia ba time so ye no kurometie ne kire power no so enti se armed forces for man famu Jimmy se jomama ne yakwase ana se oti ontimi mamu power se mu nko amu famu penko me na me se mu famu penko na mu nko boko nkoku boys na etutu oku police for no nku omo na mu mfa omo bufunu ni mu fo mo oboko na mu nka kire boko fo ni nyina se maba abekum nipa bone fo mo kum police for no ti wa ye be ma no osukoku obi ni ehwe simple ma set nice example to do ebe ma no okoku obi an ma bonitu akoni bi simple asem ani ho na fe no magigi tu obi a okuro no simple ma kire o se kumase do ma hene ni asante hene kontokwa obi an kum nipa ho na ma kire nkran nkran alanga do mo ye ho obi an kum nipa nkufu nsase ntokwa wo so anopato anyi obi a de kokot waje ase obi ade kokoto obi ankum nipa ti mun ko na mun koku o nya sa me baba fire soldier fo no obi antimi nka sa mun nyina mun nya obi a o memani so a Ghana ami mun nya obi a o memani so a ti mun nimna man fa mu Jimmy anko na man ko bo nipa bone fo ni tu a anku o mo anase man ko chi o mo a soldier adwuma no mo ye ne style ben no Jimmy fo your job is to make sure you protect the lives of the people and the properties. The only way I'll be protecting the life when they say nipa boni ni an watutu ekum nipa no waboni tu eku na next time saman no entimi meku bi foforo ba se o jaa na na nama obesa ku another police because you ho no aboa no ko ye no mututu ni bo ni kam no mo pena ku no ba e bulletproof ntonya kwan dwane o dwane wi ye no anya no mu ku ni soldier ni police for nkra no but se omo tutu ni bo ni kam no wo free reinforcement no mo hunting ni pakro tutu ni ku na enka hwan na ekọ tutu no aku police for do no enti se mo sima Jimmy na mo tuo na etuo ni kurokura mo na mama nipa boni ni ti kuro no mu kumo abra mo ambetimi agange apatimu apokukum nipa boni ni afiri wi ase no mo ti won ma Jimmy na mo ntimi nkukum nipa boni ni no na won na mbema mo ye mo mo ni twa ase Ghana Armed Forces mo ni yohono nyina mo ye moa kwasiafo mienu Ghana police, Ghana soldiers, mon penny for no, or me a moi, Jomama Quasi and penny no, minim dealer, when the book of one, some police for Nicosas of one Knamaway, or Montana we ask him cum per free, or Montana we ask him cum per free. Na ni I Ghana near, or no, a different tribe, you cum the palm, Murphy and Fee near the Necocot, near Befano, near the Neco. Baman Prusini, any. Turning kwasiafo mienu ekwasiasefo ni mampurisifo anuafo group baako omo kontokwa mo komontokwa edientina mo kwakuku police ni hwan na man right say utimi ku police nyadwo mama na ekwasia nka hwan ene man right say utimi ne mra shawnsem say maku police ni ekọ free eteboko say brage ena maku police ni police fo ni yobia omo ba be ku omo na Ghana Armed Forces edichimi gina ho ma warning muni twa asere akufo ado time no na wonyimi ti say dwoma ama even though say no wagime no oyi soldier fo no omko ehemfa babi ayekun Mahama soldier ni a musi na bo ku no o maye chi kromu ofo nyina be sin ko ra court
what you say o no nyimi ti say onye kwahia ti say John Mahama Jimifo no o mae yeah then because obi a criminal unya no wi ase omo a mu dwane nyina ya soldier for ni police for ni anti omo ko form nyina omo megina anya maf say oh ekrowe aku ai soldier ni enti ye ma warning wa unim na beku soldier ni bio no tabi it's not a joke. Some set example na kurumu obi who say yes untimi pray with law enforcement officer da bi majiminti mu ho afiafin Mahama ne yakwase nti untimi control mu ye na mo nso majimi mu ntimi family na nhye mu nsem na mo protect mo a mo ho majiminti obi akum koli ese by na kuma kum nipa be 100 oboko e de akire mo nyansa da bi majimi tuo ni kura mo uniform ni kura mo fa so obi ani mo so kese by now mo bawura boko ma yobia afiri ni dem pay afio be say next time no police ni na mo ha ono ani papa ne wo fa be friend he wonnim na wo be police ni na me so mu a ensifie medidi biew mo kum ni pa be ayi e wo boko na mo de akire wo nyansa da bi magimi mo ho afiafin magimi nti mo te wona mo ma ayi tani kwase ampanyini say wono value ni pankwa no maku no next time ni nua te wo be value ni pankwa mo kunu ni nua nanim enti obi anko atoto oboko no soja ni kwasia wo de mam we nya first and last muni mu jimi be ba be ma warning bi kwasia soja ni ma warning you are action doer you do the action you don't give warning mo ho fiafin kwasia for stop people nenka santos on the betumu say ai e wom say ono a na de Mahama e baaye ba sesi ai de or confirm say in fact Mahama sebe we Jimmy say Akufo-Addo because Jimmy pa le Akufo-Addo no nyimi say that Akufo-Addo enyimi say that Jimmy for John Mahama woni twasere wate wasia woni twasere si wa Jimmy ade na we aboasa Jimmy ko Jimmy ni pe du ho adanse de waba ye ku police ni wo Ghana wontime ma power executive power bad chief justice what in the baby no odi asemo court mama executive power si into no abre no court muane jelai parliament muane se omotenase ema decision made the autocratic power to chief justice made the executive power me abuse system no but me mfa auto mentime mfa power executive power and shut boko for mu way down there be wajimi e kwasia sei na kwasia sei wo ye mampanyin kwasia sei ko Jimmy ye du ho atanse ye de waba kwasia we nipa obi akum nipa na ate o mo mpese slide mo ye ne normal kwasia mpanyin sei and next time boku ni na amaja no obeba be ku this oba be ku innocent obekum nipa tse nkokoma because ma Jimmy I know I'm a fair boy back once me say me no ko school teach man me ka kire wo say me no nyina na ko school boy back me friend was me ni di nkomo o si atuo na ekuru amonom di kum nipa no om ni bokro no bo enna omko na no omko robbery adwadifo om free ayaji om ba om ji om sika nyina wa usika egu mobile money wan fa amoma no mabotu aku ba e ba sa anya John Mahama ne yeku no yenku na busuani o yeku individual nti enye na ho amfa ne ho ba moye no makogigi tuo na o de tuo be na ekokro no bo no eye moye no magigi tuo na nti mu magimi na mu ntimi nkonkogigi tuo mfiri muwa we nsem no magya mo so mu nkum innocent people na amamuo be na mubu na soja ni kwase abegina ade juma mo de tuo ni di no juma mo di tuo ni di no om de mankofo na omo asosan ya kronfo bi ko mo nya adwuma bi papa bi aboko tom de gina kwamu oyaji maamefo na eba free nkran ni kuma ase be di dwa no mo robo omo wa tebu kwamu amanten yaji kwamu omo froka no ma free boko no ma begu ai omo ba be robo omo robo wia no ma san froka ko de omo ya no omo de tuo ni ya because police fo no esuru omo munyina omo cause yo na boa ne say ma police bi ni bi anhye uniform wo kronom enti mantam wo nyina police ni bi ani ho enti eno an say omo ye de omo pe no omo hwie ni pasa wo dan na adam anom de tuo na besi so no ma je ho no ma nyina de omo ye no na ye wo enforces fo mwa mugu kronom a mugi pay faso ani mu so mutime ko labor no eco peacekeeping ko save wo bi country
muko save labor no broni tani kwasi broni a wonye correct broni muko save ni kuro ba mo mu kuro de muntimi save muntimi protect mu kuro mo ye kwasi afo 146 mo ni twa asere mako mo ni dwoma ma kwasi ani nyina mo ye moa stop people Osi boy ba ko a no emfaso bia ni so ene behwe age nice car bi no dem oboko because o mako ball robbery no manya iska. Oh, because omo tu omo de rob niba. Won no mu chimi okro no because panyini bia ni ho, police ni ho, soldier ni ho because my man aboa. And so don't get me wrong, 5 months ago no mutimi nyimi on because Akufo-Addo na woso. Dan pare na woso obetime kwajimi. Dan pare na woso me so obetime kwajimi. Oba me yakun. Oba me yakun tu ntimi nyimi. Me se me suma obi ewo information center. So nkoya ade oboko mame. Oka kire me say Akufo-Addo akampo mo dem. Corona time. And so John Mama kwasi ai bai omu kum nipa ko free. Omu tatam no mu kum nipa wo. Corona nti Akufo-Addo omu shedam o si wa be pie no. Wo yengwao nti police fu asarande boku kuro ni nyina. O kotre ba kuro ntimi pie. But o kwasi ampa nyina wagimi nti. Wey police fu ni nyina firi kuro no because wagimi na omu di bone. Kwasia ekuro ben na o wiase a enye police fu na hweso. O wiase. Ekroben and the way as anya soldier for any police and maintain peace. Oh, and Tiboko will be fierce woman to be treasure to free because police in the ho Mranya Jumokron because of Mahama Kwasi and Penny. Because of Mahama Ko Jimmy Inti. Now boy time so near the NDC co position. Now to one hour Bejana say and Chinijunas and Pemahama and where Jimmy no power ni crowd, power near Jumon kind, power near Juma Boko Kriana Swa. We are poor. We are poor. Criminal can never survive anywhere in the world. Your mama Kwasiano Kwana Jimia or pretend to say criminal can live. And to soldier for no Kwasiafo when from Jimmy and family Musem and Kwanam Kochi criminals in our family TV so near Musa, my more year Juma. Yes, I mentioned that the warm up at Bremo this week is non stop. Money Mahama Kwasianina. Ghana Armed Forces in Kwasiafo Monfa Merashe Munsem na monkobo kunkoku omo mku police fo ni soldier fo no munku omo fisika na monmane mra news na fe no obi ahu se wontime mfa police ni agro Ghana ho ana montime mfa soldier fo ni agro na monfa ne mra news na fe ehu se mo ye adwumanya sa mu say taxpayers money kwa moa stupid people ekura awutimi tesa no kura so sen no agoguroshi kura so sen boko ekura obetimi anante atwa ho ahia na dwoma makwase empanyini eto ogimi bokofo no so de don emre o munuan tamalefo sa amampurisifo no kusasefo no o munuan tamalefo no o munuan bokofo o munuan waafo o munuan boligatangafo o munyina emampurisifo no kusasefo no dagatefo ne ai grumafo ne ai sisalafo enti se mogya o mu a ombeka kire omunuan emu ode momesene yenko robo obi antimi nyam hwe mu kwa police ni hia aka kire so ofiri boko onim se wugimi ubeku no enti obegya amu akọ because of say John Mama Kwasi ano onyen akaida fo man na soja fo madidi ada Kwasi afo mama na jimi a muntimi fa mena nhye musem na mo amu nkoye na mu nkochi nipa bonefo na mo soja ni bi ekoboko koku poli ai nipa na omku police fo no no de omo ba mahama ne ye bema nkase wayi police agent ni na dini ya hade besi mahama no so wa jimi a opon kase wayi soja ni na okochi ni poku police ni na dini ya hade besi timuni mamfa mena ne hye musem mahama ne ye Kwasi anu wa jimi a monkoboko kochi criminals no na fe no munyi tuo ni fi obi ansem na de oso ye bema wo parliament wo no wonyi wadini ya hwese mama mfa tuo na nkutu no parliament wa amia mi anka sema nruli Ghana na nyenke be udanka bema ni Ghana ho momfa mena hye musem na monkokum nipa bonefo no monkokum omu wi a me ba be damase na fe magigi tuo bi afiri kuro bi ansem na mo patuo no montwa jantum na mo hye no boku ni one kapre jene na ne wofa omodo tie one kapre jene boku bi boku obi asidan wo ha omo abusuani na Africa abakejetia no so pa wo pa no send sika ne ba
na omo de asisi dan ewo ho ekom e de omo ni sika omo ne koto machine gun omo ni sika omo ne to etuo omo ne ka pre enti se mo gia na kwasia bia ni parliament wan san koto tuo ni bia nkomo omo a omo nya tuo emfa nkum nipa dame donyame meni omo ko school no na ye ya makwan no omo ba ebesen kodo ba day ko bonko fie no manya sika betua school fees ne maame ne kapre ne papa ne kapre all the two school fees no campus wanya sika akotontuo tieri amecho no one campus wanya $1 million akotontuo no aba betua komunipa ntintuo no munyaje na mo hye ne wia obi kotere bakura wu oboko bio ho be peace ba mahama ya boanti menim se onipa kum na ene feo se senyo group ketwa we untime nko na nkwaji etuo no obejai amana tre adru boko boligatanga adru tamale adru sisala adru dabi wajimi obeji group ketwa ni tuo no wa kire om se bema na ebu oman no ebasi ya ma fe IGP dampare na ma fe ne keke on one day otimi ku akronfo 20 bom otimi ku akronfo 5 bom na even kofi buache kura no oba kuma ase no one day no otimi ku akronfo 50 bom e okuma ase wa se mebo bia ko bisa otimi ma police for one gange up e koku akronfo 50 na enya nipa miensa pa omukura etu oboko ho enti dwoma kwasia police ne they are capable of doing it na wo ma wo kwan nti e na ama we nyina aba wajimi es aboa no they can do it and do it better. That book for Jimmy for manafun says Aboku nye save back because of say mpenifone ja almost on the ompe. What kind of unkwasiamamu is this? Your mama only chassis, only chabasi course boja. And this if I support Jimmy same way, said your mama and Tanasina Nipan Kumini Uncle Nipan. Munina moya moi, we are stupid people. And this in Abia support to be a we are stupid. We are kwasia. Kweno kwasia bi mahama NDC ni bia support Jimmy same way bia we aboa woni twasere ko se boja dia forces for mo afiafi mfam Jimmy nkokro mo nkwa gigi to nyina hye no na mo obi obejimi bia na oku no physical me support mo se akof ba mahama ne se on support mo a na obejimi amema mo di tuo na ko hakutu no na me ama ma be kikin awuli kro no ma be announcement why be ma kukutre kura okuro no why be ma kukutre me ba be ku papa ku ma me aguso next time no obesua nyansa e de ani Jimmy no ne yete o man mu na emra ye adwuma on kan ye adwuma okuma ase ba enya adwuma okuro kitwa we boko akura we ase na dwo mama kwasia we no obi asuro no na obi asuro ndisi fo nkwasia fo we ya Jimmy fo stop people ntimu yesi ya anam ko opposition awu ya ko blame why o ko blame why na ko blame no because why Jimmy you are incompetent in Ghana ni be na nkoto abama na afi ma Ghana fo no ma criminals mekunkum Ghana fo na soldier fo da hold di ni etue omoka na police for the whole didi because my Jimmy keke. What kind of a Jimmy Sam is that? Now we the Almighty 1,000 Kevin Echo Bedu Taylor, the unstoppable stopper. Also add a warning be Abre Trinity Jonas, any a fiascos nigger. Oh, it remembers Omu ya man, Omu dear. Omu find a picture and two programs. No moon find a picture and two moon canon once. No more the business as serious. Omu America, straight dogs. Obi in me picture and go to an official page. No one find me picture and turn on official page. Now address me directly. No one shed your bema ukruma. You can speak and mention Kevin Taylor. And then your friend probably break Kevin Taylor. You are sitting what Dino. On find me picture. See me didn't call for picture to me show so my official page. Now me bob Dino. On find me picture and to or no show so the Facebook live. Now guys a Kevin Taylor. I mean I'm the picture to me show so now on can seminar or canon. Can make sure say only 24 hours to America. Me do be coffee. Pasiafo mo say easy. Me tell you na I am gathering what I can gather. Intermediate my mom room no obi anka de obeka. So who have the right to sue me in America? Do it. So me can want some okrom ha now shall I say my can trato so go and sue. But so you want you so become asema. Make sure say wo come asem no. Now the me picture account. So when you ding now who say status awo no e more ding. For me picture the two one kasa page so who your Facebook live na picture that one chain.
Now will address me, this man, this guy, Kevin Taylor, me say near frame me so America, ni enhwe de mrano ebini be di wo krom ha. Kama chira mo say krom ha. Mo nyina ye immigrants. Kama chira mo say krom ha ye nyina ye free ha. Asiafo, when you say I am gathering and I'm gathering. And I know I will finish gathering. A man for chi me chi man for mo krom ha no. Abrochire nyom de. Eti William Obeki as a Kevin Taylor be na no bibi as we be na no bi say because as a Kevin Taylor be na no kasa pole every say mo be kai say odinka be ka tire o mu say obi e be ma ommo ni dini kodo be fie e ma da bi atwendwunas abodi edu atema afa de o say say obi e be ma onfa ne picture na beto beef no twendwunas are in a big time you declare on air na Kevin Taylor this year o gana kodete e no to wo ba pagaso when it's man for koto anya nkwai kire wadwe mame e wo comment section aha ipenya block media akra